Il-Ministru tal-Ġustizzja Wim Bonici njora twissija serja li saret mill-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta, Andrew Bean, li f'nofs din il-ġimgħa nota kif is-settur finanzjarju lokali ħadaqqa ta' ħarta fir-reputazzjoni tiegħu. Jumejn ilu Bean istqar li l-2018 kienet waħda diffiċli għas-settur tas-servizzi finanzjarji lokali li sofra aktar ħsara fir-reputazzjoni. Kompla li huwa essenzjali li l-parteċipanti kollha fis-suq jiżguraw li l-standards ta' kontra l-ħasil ta' flus ikunu mwettqa kollha mingħajr dewmien ħalli bekk ikunu evitati riski aktar sinifikanti għal tul ta' żmien. Jumejn ilu kellna dikjarazzjoni pjuttost qawwija min-naħa tal-Bank HSBC fejn jgħid li s-sena l-oħra s-settur finanzjarju ħad daqqa ta' ħarta kbira fir-reputazzjoni tiegħu. Jidher li minkejja kollox minkejja l-kliem sabiħ mhux kollox ser tajjeb. Jiena noqgħod fuq dawk li jgħidu credit rating agencies. L-HSBC huwa out of touch ma dak li qed jiġri. Mhux qed ngħid li l-HSBC huwa out of touch. It's important that the financial system operates to all international rules and regulations because it's a system that fundamentally is based on trust, and the global economy is one that transcends national borders. Clearly, we've seen a number of challenges in recent years, including another series of bank failures in recent times. And it's essential that the system as a whole works collaboratively with the local authorities so that all banks and financial institutions operate to the same standards. Iżda minkejja dan il-Ministru Owen Bonici ħarab milli jindirizza dan it-tħassib meta affaċċjat minn dan l-istazzjon. Ir-reputazzjoni ħażina li sofra pajjiżna fost oħrajn minħabba l-akkużi fuq il-Bank Pilatus kienet riflessa wkoll f'dak li seħħ fl-aħħar sigħat meta anke l-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca spiċċat mistoqsija dwar dan waqt laqgħa tal-Oxford Union.